Ibogo Channel. Halo sahabat Ibogo Channel. Ini view dari atas Hotel Grand Maleo, Sulawesi Barat. Has been switched off. For your own safety, we would like to remind you to keep your seatbelt loosely fastened whenever seated. This is a non-smoking flight. Smoking in the lavatories will activate the smoke detector, and an alarm will sound. Thank you for your attention. Pada penumpang kami yang terhormat, agar bijak perhatian bahwa mengambil atau merusak pantat pesawat udara adalah sebuah pelanggaran dan menggunakan hukuman pidana. Dan untuk menjaga kesehatan kita bersama selama penerbangan, Anda diwajibkan menggunakan masker dan berinteraksi antar sesama. Untuk melindungi Anda dan orang lain, pakailah masker dengan benar. Pastikan hidung dan bagian bawah dagu terlindungi serta kencangkan masker tanpa celah. Terima kasih atas perhatiannya. The bus George, attention please take away JCAM organ beransang dan cepat safety must all fans and will be pressed accordingly. And the men that I will help during the flight, you are required to wear a mask and charge with others to protect yourself and others. Please your mask properly mentioned thus above the audition are covered under the broadcast. Thank you for your attention.
kami, selamat datang di Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros. Kami mohon untuk tetap duduk sampai pesawat ini benar-benar berhenti dengan sempurna dalam putaran gerakan sabuk pengaman dipadamkan. Dan kami mohon untuk berhati-hati saat membuka tempat bagasi di atas dan periksalah seluruh barang bawaan dan sebelum meninggalkan pesawat agar tidak ada satupun yang tertinggal. Dan kami ingatkan bahwa Anda tidak diperkenankan merokok sampai Anda berada di dalam gedung terminal. Perlu kami sampaikan sebagai salah satu bentuk penerapan protokol kesehatan saat pintu pesawat dibuka, maka kami akan mengatur urutan penurunan penumpang yang hendak turun dari pesawat. Kami akan mempersilahkan penumpang pada 3 baris kursi pertama dari belakang, kemudian tiga baris kursi berikutnya dan seterusnya. Kami juga mengimbau pada seluruh penumpang wisatawan untuk tidak mengambil bagasi terlebih dahulu pada tempat bagasi di atas hingga tiba urutan sesuai dengan urutan yang telah kami tentukan. Atas nama wisatawan Kapten Oscar Birsa dan seluruh awak pesawat yang bertugas mengucapkan selamat berpisah, dan kami harap dapat bertemu kembali dalam penerbangan Wings Air yang akan datang. Terima kasih atas pilihan Anda terbang bersama kami. Selamat jalan dan sampai jumpa. Ladies and gentlemen, welcome to Sultan Hasanuddin, the International Airport of Makassar and Maros. Please remain seated until the buzzer symbol sign has been switched off and this aircraft is stationary. And we would like to inform you to be careful and open your front seat, and please check your personal belongings before you leave this aircraft and self to leave anything behind. And we would also remind you to not smoke until you enter the terminal building. We need to inform you of a high protocol implementation until the aircraft door is open. We will arrange to secure a passenger disembarkation. We will disembark passengers on the first 3 seats from complete, then followed by the second 3 seats from complete on. We also urge all Wings Air passengers not to take luggage in luggage bins about you until the arrive on the Lucy where we have reached. On behalf of Wings Air, the pilot and cabin is Captain Oscar Birsa and all the crew, wish to say goodbye to all of you and again for to see again in the next Wings Air flight. Thank you for flying with us for today and have a nice day. Mohon perhatian kepada seluruh penumpang transit, Anda kami persilakan untuk turun menuju ruang tunggu di gedung terminal dengan membawa serta seluruh barang bawaan kabin Anda dan melapor pulang di kantor Wings Air bagian Pasasi. Karena penerbangan Anda akan dilanjutkan dengan pesawat Lion Group lainnya. Terima kasih. Attention please all transit passengers. I tell you to report at Wings Air passage at the terminal building. And please take all your luggage with you so we continue by now the line to make up. Thank you.